Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe nge kubashikiriza amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano gatondo. Muti mu gatondo kuno wa Mungu twabateguriye iki? Turaza guhera ku makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ayo makuru turabashikiriza ikiganiro c'urwaruka ejo, hanyuma duhave tubashikiriza ikiganiro dusangira ijambo. Musangwe ikaze rero nshuti bakunzi bacu. Turahera ku makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Inama y'abakuru b'ibihugu na za gouvernement zigize umuryango w'ibihugu bihuriye ku Congereza wa Commonwealth yarayemeje ko Gabon na Togo zinjira muri uwo muryango. Ibihugu bigize uwo muryango rero ubu bibaye 56 mu gihe vyahora kuri 54. Iyi ngingo iri mu ngingo zaraye zifundikiwe mu nama ya Shogam yari maze iminsi indwi hibera i Kigali mu Rwanda. Ejo ku mugoroba ni iyo nama yahera. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yayidukurikiraniye kuva igitangura kugera ihere. Umwanzuro wo kwakira Gabon na Togo nk'abanyamuryango bashya wafatiwe mu mwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari bamaze iminsi mu Rwanda mu nama ya CHOGM. Umuryango wa Commonwealth bavuze ko kandi uzakomeza gufungurira amarembo abifuza kuwinjiramo. Togo na Gabon ni ibihugu byari bimaze igihe byarasabye kuba ibinyamuryango, byombi bisanzwe bikoresha ururimi rw'igifaransa ndetse n'ibyakolonijwe n'Ubwongereza nk'uko byinshi biri muri uyu muryango bimeze. Abakuru b'ibihugu kandi bemeje ko inama itaha ya CHOGM izabera muri Samoa. Nyuma y'umwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inama ya CHOGM, habaye ikiganiro n'abanyamakuru cyayobowe na Perezida Paul Kagame ugiye kuyobora Commonwealth mu gihe cy'imyaka 2, umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland, Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio, Perezida wa Guyane Irfan Ali na Minisitiri w'Intebe wa Samoa Fiame Naomi Matafa. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ko agiye gushyira imbaraga ku mubano w'ibihugu bigize uyu muryango. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Paul Kagame yagarutse kuba akomeje kunenga ubutabera bw'u Rwanda, avuga ko nta muntu n'umwe uri muri gereza udakwiye kuba ariyo. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko ahubwo hari abakwiye kuba bari muri gereza bakaba batariyo nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Aha umukuru w'igihugu yavuga Madame Ingabire Victoire uvuga ko atavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Fata urugero rw'uyu muntu mukunze kwandikaho ndetse abantu bari muri iyi nama bahitamo kumusura. Uyu mugore witwa Ingabire Victoire ubu ntabwo ari muri gereza, ariko mu by'ukuri yakagombye kuba ari muri gereza. Yari muri gereza kuko yakoze ibyaha yakurikiranweho mu rukiko ndetse aza no kubihamwa, arakatirwa ajyanwa muri gereza. Ariko kubera ububasha perezida ahabwa n'itegeko, uyu mugore yaje gufungurwa mbere y'uko asoza igifungo cye. Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka Darifu Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, yaraherutse gusaba abategetsi bitabiriye inama ya CHOGM mu gusura gereza zo mu Rwanda. Avugana n'ijwi rya Amerika, Ingabire yemera ko yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu, ariko akamusaba ko yazakurikirana akamenya ibibera muri gereza, cyane cyane ku mfungwa z'abanyamakuru ndetse na bamwe mu batavuga rumwe na leta. Kuko perezida yavuze n'ibyo yamuhaye imbabazi mu kwa 2018, ni ibintu mushimira ko navuye muri gereza. Abayobozi cyane abayobozi b'Ubwongereza turi gusura amagereza yo mu Rwanda, cyane cyane abanyamakuru n'abo n'izo mfungwa za politiki, bakareba uburyo bafunzwemo kugira ngo babone nyine uburyo bafasha u Rwanda kugira ibyo bahindura, cyane ubuyobozi bwa gereza kugira ibyo bahindura mu kumva ko bagomba kubahiriza uburenganzira bw'imfungwa. Kuba byanavuzweho n'umukuru w'igihugu akabigarukaho, ahubwo icyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikamenya kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa. Ubuyobozi bw'umuryango wa Commonwealth butangaza ko uyu muryango umaze kugira abaturage barenga 2.5 miliyari, bikaba biteganijwe ko mu mwaka wa 2030 uzaba ufite abanyamuryango bangana na 30 miliyari. Assumpta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, tugushimire kwa dukurikiraniye ivya CHOGM kuva bigitangura mu myiteguro gushika bihere ejo ku mugoroba wo kuwa gatandatu. Mu gihugu c'u Burundi, umukuru w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye
kwa gatanu w'ino ndwi turiko turasozera yarakwiye ku mugaragaro umuhanuzi ajeje ubutunzi bw'intara ya Rumonge. Iyo ntara iri mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Gilbert Rugavye yari afatanywe kumuhana iwe igitoro cibwe, yatswe uburenganzira bwose bwo gukora mu kazi ka leta akariko kose. Ibindi kuri no nkuru nomenyesha makuru y'Ijwi Amerika muri biho yi Nairobi muri Kenya. Elojwe Rikaneza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi inyigisho zo gukunda igihugu yahisemo kuja kuzitangira ku kibuga c'umupira w'amaguru kirahitwa Mbuga muri zone Kizuka muri komine ntara ya Rumonge mu manuko bushiburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bari bitavye ikoraniro yabasavye kuvuga ibigenda neza ariko anabarindisha kudatinya kudoma urutoki kubitatumbereye canke akabakiye mu itunganywa ry'imigambi n'ukuntu barongowe. Ahanini muri iyo ntara irimo abarundi benshi bahungutse muri imyaka 17 iheze ku mugambwe CNDD-FDD ure ku butegetsi, abenshi bakaba bari bahunze urwimo rwo mu 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi canke abavukiye mu buhungiro. Abanyagihugu nka bose bashikirije ikibazo kimwe muri rusangi, ingorane zo gushikira amatongo banyazwe canke barenganijwe na za sentare bamaze kuyegurirwa n'umurwi w'igihugu watatura amatati y'amatongo n'andi matungo hamwe n'abatatunganijwe n'uwo murwi. Abajeje intwaro n'ubutungane basabwe na Perezida Evariste Ndayishimiye gusigura ko ibintu vyagenze. Amadosiye atakigiriye iyungururizo umukuru w'igihugu yasavye ko bayaha abahanuzi biwe kugira yigirwe mu biro vyiwe nk'uko bisanzwe bikorwa kuri bene ayo madosiye muri rusangi. Ariko mu vyashikirijwe Perezida Neva hari ivyo yavuze ko abanyagihugu batinye kuduma ku rutoki kandi abizi neza ko bitabahimbara. Ubusuma bw'igitoro bwakozwe n'umuhanuzi wa Bamatari yajejwe ubutunzi n'iterambere. Bigoranye nyene kurerwa yemereye umukuru w'igihugu ko hari ibitoro vyafatiwe we mugabo bamubwira ko amaritiro yagirizwa atariyo. Hari ubugunguru bw'amaritiro bavuga ko bwafashwe ngo bufatirwa aho dutuye. Ni kinyoma mu ijambo rimwe. Vuga uti ego cyangwa ni kinyoma cyangwa se kinyoma. Amakantite bavuga ni atariyo. Igitoro muga cyarafatiwe iwanyu. Hariho igitoro twakoresha. Ari cyafatiwe wawe. Naho yoba iritiro imwe. Ego. Yaciye amukuraho nyene ku mugaragaro. Usangwa vyabaye uko naho yoba iritiro imwe. Ukaba utatanze imihoho. Wewe iyo uba warufise umutima wari gucinyarika ikete ryo gutanga imihoho. Warindiriye ko za mu Rumonge kugira umbwire ko wewe biraheze. Nubwo kandi bitaragaragara buramatari w'intara na musitanteri wa Rumonge banuganurwa kuba bakorana na bamwe mu bacuruza mu kunyuza isukari n'isima, nabo baracugwa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyemeje. Komiseri w'intara, komiseri muri polisi w'intara n'ujejwe igendereza bitarenze ejo muze mumpaye icegeranyo c'ivyo bintu vyose, hanyuma turabe tugasanga indongozi zibirimwo zice zibajwe ko tutazosubira gukora. Muce mutohoza n'isima. Aha hariho ikintu citwa gudahana. Aha mu Rumonge hariho abantu bigize bihaganye ngaha, nzobasambura mwese ukagwe kari ngaha, nzogasambura. Hariho abantu bazi ngo mvugana na buramatari, mvugana na musitanteri bakigira ibihangange. Ako kagwi nigasambuke ubunyene gasubira kukumva. Buramatari na musitanteri mwese muzoca mutaha. Abantu badandaza bigira ibihangange ngo bafise amahera menshi. Igihugu kidahana haba kajagari. Mu burakari bwinshi Sebarundi yanavuze ko n'abashinga amateka bakosha azosaba abanyagihugu babatoye bakakura ku icizere. Nimwamura bungere babi nzobirukana zane bungere beza aragira intama zanje. Ubungere bahagurukire. Hariho umushinga amateka numvise nawe nyene ngaha yigira ikintu gikomeye. Umenye batowe n'abene gihugu. Nzoca kuri bo tugukure. Byose ndabizi biba ngaha. Mwase kubivuga mwari muzi ko ntabivuga. Hagati mu kwezi kwa kane mu gihe igitoro cari umuzi wibuye mu Burundi, abajejwe igendereza bavuye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baroye gusaka ku rugo rw'umuhanuzi wa Bamatari wa Rumonge yajejwe ubutunzi n'iterambere, bahasanga amariti ya 500 uko amakuru y'Ijwi Amerika ryahawe n'abegera iyo dosiye bivuga. No ku rugo rwa musitanteri wa Rumonge bivugwa ko hari hatowe amariti ya 500 ariko buramatari w'intara Consolateur Nitunga wajijwe n'umukuru w'igihugu yavuze ko ayo mariti yataho yatowe. Sijambere Perezida Ndayishimiye hagarika canke yakura ku mugaragara abategetsi. Umwe muri bo ni wari mwibohero akaba ari wahoze yarongoye ikigaga kijejwe iterambere ry'amakomine Phonique, yazize ko yarahagaritse isoko rya koperative yo mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'igihugu kandi yari yujuje ivyangombwa imaze no kuzana ibikoresho ikura mu gihugu c'Ubushinwa. Ubundi yahagarikiye ku mugaragaro wahoze atwara ishirahamwe rya leta rijejwe gutwara abantu n'ibintu Trako, mugabo mu nyuma mugira umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu. Inshuro zitari nke kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi yarahamagaye ku mugaragaro abatevye ibikorwa birimo ingomero z'umuyaga nkuba, amabarabara n'ibindi, asezeranya kubahana ariko nta cakurikiye mu nyuma. Ku mbuga nkoranyambaga abatari bake bibajije niba Perezida Ndayishimiye ibi atabiterwa n'ibishobisho gusa canke adashaka kunezereza abanyagihugu bamutoye, bamwe bakagira bati nimuzotanga rero canke
hirya y'ejo abo yagaye abahaye amabanga meza kurusha ayo barimwo. Mugabo hari urundi ruhande rubishima rukabona ko akatabonetse mu Burundi aho umukuru w'igihugu asamburira mu ikoraniro abategetsi bakora amakosha akanagaragaza ko bimuraje ishinga. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro vyacu, tubandaniriza ku kiganiro c'urwaruka ejo. Ibihe byiza nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Tubaye ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro mugiye kugezwaho nanjye Ani Sabine Umukunzi, nije na Roger niwe uhagarariye iki kiganiro, mu gihe Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaza kuba tuganira ku miryango irimo ihohoterwa, aho bitera abana kuyihunga bagafata inzira yo kujya kwibera mu muhanda. Turaza kuba tuganira kuri iyi ngingo rero, aho turaza kumva ubuhamya bw'abana baba mu muhanda bitewe n'amakimbirane yari mu miryango yabo, ndetse n'ubuhamya bw'umuryango wari ubanye mu makimbirane, twumva ingaruka ibi byagize. Si n'ibyo gusa rero, turaza no kumva ikiri gukorwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere. Ntimujye kure y'inyakiramajwi zanyu kuko turi buze no kumva agace ka kane k'ikinamico Ngirankugire. Tubaye ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Nkuko nari maze kubikubwira rero, mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kuba tuganira ku miryango irimo ihohoterwa, aho usanga itera abana kuyihunga bakaba bafata inzira yo kujya kwibera mu mihanda. Imibare igaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPROFE igaragaza ko mu Rwanda habarirwa abana b'inzererezi 2883. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2020 abana 1433 bari bamaze gusubizwa mu miryango. Uturere twa Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro nitwo twagaragayemo abana benshi mu mujyi wa Kigali, ariko n'uturere twa Rwamagana, Musanze, Rubavu, Rusizi na Huye natwo tuza mu dufite umubare munini. Ubu mu mwaka ushize wa 2021 bigaragara ko uturere twinshi harimo na Kamonyi, Muhanga, abana bo mu muhanda batarengeje imyaka 10 biyongereye ku kigero kiri hejuru. Birashoboka ko rero nawe uduteza amatwi ujya ugenda uhura n'abana bakiri bato baba mu mihanda hirya no hino. Ubwiyongere bwabo rero bunagaragazwa n'ubushakashatsi bwashyizwe hanze mu mwaka wa 2021, aho imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ingororamuco yerekana ko abana 3531 aribo bakuye mu muhanda, abagera ku 2951 bangana na 84% basubijwe mu miryango no ku ishuri bagumamo, naho 313 bangana n'8.8% bataha mu miryango ariko bakirirwa mu buzererezi, mu gihe abandi 267 bangana na 7.7% basubiye mu buzererezi. Bamwe mu bana rero bagaragara ku muhanda mu karere ka Rulindo baravuga ko batishimiye namba ubuzima babayemo, kandi ko aho bigoraniye ari uko ubuyobozi bukunze kubizeza kubafasha bagasubizwa mu miryango bakomokamo, nyamara ibi ntibikemuke. Reka rero byinshi tubyumve mu majwi twakusanyirijwe na mugenzi wacu Ishimwe Honore. mu myambaro yanduye kandi icikaguritse, uducupa twa alukoro, imvugo zishimije n'utwambaraje turimo amafunguro bavuye gushakisha muri za resitora bizwi nko gusyaga. Ni ubuzima abana bo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo baba mu muhanda bavuga ko babayeho. Ntacyo kurya, icyo kurya ni tujya babiduha muri resitora ry'abakire baba bashigaje twabirya natwe kabaho. Jyewe ndagenda ara mu mujyi ngasaba akarindazi bakampa, iyo nakabuze ubwo ndihangana. Saha gusa kuko no mu murenge wa Base n'ubundi muri aka karere munsi y'umuhanda nakirijwe n'imyotsi y'itabi n'ibyatsi bacanye mu cyitwa ingangi. Rotetse ni gushaka icyo kurya. Aha niho bafata nko mu rugo, barakomoza ku mpamvu zatumye bahunga imiryango yabo. Mama yarana na papa gukanoteza cyane. Pera yasinze yanyweye akankubita. Uretse ubuzima bushaririye bavuga ko babayemo, hari icyifuzo bafite. Leta icyo yadufasha rero ni ukudushakira ahantu ho kuba, kaduhereza buri kimwe cyose, tugasubira no kwigariga tukajya icyo tuzimarira mu buzima bwacu buri imbere. Umuntu wamfasha akagira ahanjyana, kanjyana mu bintu byerekeranye no kwiga, nakiga umuhanda nkawuvamo. Hari bamwe mu babyeyi bafite icyo bavuga ku mibereho y'abana bo mu muhanda. Kuri aba ngo harimo kunanirana kwa bamwe, abandi nabo basanga ababyeyi atari shyashya.
nubwo na leta ubwayo hari icyo isabwa gukora. Hari abananirana ukaba wamushyira mu ishuri hakaryanga, n'abayobozi bo hasi bakafatanya bagafata abana baba ku mihanda ikabasubiza nko mu rugo mu mashuri. Umwana w'imyaka 13 bakamuha akazi, wagakwiye kuba yakwiga umutwe ugafunguka, nabo babifitemo uruhare. Hakunze kumvikana guhanahana umupira hagati y'ababyeyi na leta ku kibazo cy'abana mu muhanda, aho inshingano zisa n'iziharirwa bamwe. Birakwiye ko bafashwa kubona iby'ibanze birimo kwiga, kubona ifunguro n'ibindi, kandi ntibikorwe n'umwe ngo biharirwe undi. Ishimwe Honore mu karere ka Rulindo mu kiganiro ejo. Reka dushimire aba bana baganiriye na Honore bamusangiza ubuzima babayeho ndetse n'icyatumye bafata umwanzuro wo kujya mu muhanda. Ibi ni ibintu bibabaje pe. Ngira ngo mwimviye uvuga ko papa we yatahaga yasinze akaba yamukubita. Ngira ngo mwanumvise ko hari n'abavuga ko babonye amahirwe bagasubizwa mu miryango ndetse no mu mashuri bakwiga. Gusa ariko dukome urusyo dukome n'ingasire, hari n'abana bananira ababyeyi babo, mbese ugasanga nabo bafashe inzira yo kujya mu muhanda ariko mu by'ukuri hatabayeho wenda ayo makimbirane yo mu rugo. Mu gukomeza n'ikiganiro rero, umuryango wa Ngendahimana na Mukabugingo bamaze imyaka isaga 20 babana mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, baraduha ubuhamya bw'imibanire yabo yaranzwe n'amakimbirane yanagiye agira ingaruka ku bana babo, dore ko mu bana 4 babyaranye 2 muri bo bahunze uyu muryango kubera ayo makimbirane. Gusa ariko bo bakabahamya ko impinduka nziza zaje mu mibanire yabo. Reka byinshi tubyumve mu buhamya basangije mugenzi wacu Noel Manishimwe. Ngendahimana aratangira asobanura icyari intandaro y'amakimbirane. Yewe nabanaga n'amakimbirane mu rugo, ayo makimbirane atewe n'uburyo bwo gusahura imitungo. Yewe umugabo nkagurisha imyaka mu rugo nkajya kwinywera amayoga. Ese icyo gihe hari ryari? Aciye nk'imyaka 3 ko twayamazemo igihe. Yari amakimbirane yo gusahura imitungo mu rugo. Nkasahura imitungo nkagenda nkagurisha nkinywera amayoga, naza mu rugo bakabura amahoro. Abana banyumva nje bagahunga, n'umudamu babuze amahoro, umudamu agashaka nawe yigira nko hanze, bakagaruka nko mu rugo ariko amaze kuryama. Ubwo naryama rero kubera amayoga mba nasinze, bo bakagaruka mu nzu bakagirana. Reka duhe na madama tubwire byari bimeze gute igihe mwari mubanye mu giki? Nge nitwa Mukabugingo Virginie. Icyo gihe nyine bitangira ibyo amakimbirane, nibwo icyo gihe rero yashushanyije nyine arambwira ngo tugurishe isambu ngo twishyurire umwana ngo amwigishe imyuga. Ngira ngo nibyo, nanjye ndemera ndasinya, isambu biragiye gutyo, n'umwana arangije ntiyamwigisha, yagarutse mu rugo aruko yarangije. Ayo makimbirane yagiraga ingaruka ku bana gute? Yagiraga ingaruka ku bana nyine, ntibabone uko biga, ntibabone umwambaro, ntibabone umwenda, ntibabone minerivare yo ku ishuri, reka byose bituma biga nabi. Baza gufata umwanzuro wo guhunga umuryango wanyu cyangwa guhunga mu rugo gute? Baje gufata umwanzuro wo guhunga kubera gora turi kurwana, turi gutongana, azahura nyine buri gihe dusora turaza hanze. Ubu ngubu se babana nibura bafite amakuru y'uko amakimbirane wenda y'urudaca yahoragaho yavuyeho, ku buryo isaha ku isaha bashobora kugaruka mu rugo? Bimeze gute? Bagize ihungabana cyane rikomeye, kuko n'uwo muhungu wacu w'imfura afite n'inkovu mu mutwe igeze kumutema. Ari bwakurishemo kugenda burundu nyine, ari bwo yabaga yongeye yagize Imana ajya no mu gisirikare agendera iyo gutyo. Ubwo ngiye kumva numva arampamagaye yarangije ikosi, umwana araho mu kazi. Ubwo mushiki we rero wamukurikiraga nawe ndahanyahanyaza, ndakomeza ndahanyahanyaza. Ageze mu wa 2 kwa kurara turwana, kwa kurara induru, turara ingo ntuyemo, nta rugo ntarayemo. Abayobozi baza kumva ari mu kabari ngari kuvuga ngo araza gusambura inzu, amabati yagurishe ngagende mu Mutara ngazagwa iyo ngiyo. Abayobozi baraza baranshaka ati wa mugore we, naramuka agurishije ari amabati uzabona ubushobozi bwo kongera kugura ayo mabati ubone n'urwubaka? Ndavuga ati ntago nagaruka hariya kuwe pe, ntago agiye kuzanyicira hariya. Bati hangana ugaruke kuko ari amabati naramuka yagurishije ntuzabona ubundi bushobozi bwo kongera kubaka. Shaka udufaranga ngura ibiti, shyiraho umuntu arashinga, aramparatira, arongera arahoma, turahaharura tugaruka mu nzu gutyo. Ubwo uwo mwana wa mbere niko yari yaragiye gutyo, nuko ngarukanamo n'abo ngabo bandi tubamo. Umwana rero ngeze ambura amafaranga yo kumwishyura ku ishuri, nibwo nawe yifataga aramangana gutyo, waragenda nawe
agenda nk'uko uwo musaza yagiye bwa mbere nawe agenda gutyo ubu nsigaranye abandi babiri. uwo wa kabiri se ntabwo uza haba aba muri Kigali arambwira ngo aba ku muntu nyine ngo arakora ntago muzi umuntu abaho. yagiye kubera amakimbirane kubera amakimbirane ntawunganya duhora turwana duhora tujya gute nta mutekano tujya tugira. ubwo rero abandi bo bariga mu wa gatandatu. bya bindi by'amakimbirane ariko byo byaragiye aho twigire muri Shine Rwanda nyine bakajya bahora baduhugura batwigisha. ubu ngubu ko birimo nta gakiza ngo andaze hanze cyangwa ngo adukubite. ubu se ni izihe nama wagira indi miryango ishobora kuba ibanye mu makimbirane? inama nabagira ni uko bakwihangana kuko nkurikije ibintu nanyuzemo nabayemo iyo ntaza kwihangana no kwiyahura mba nariyahuye. ngo mwabisohotsemo bitewe na Shine Rwanda yabafashije gute? yaratwegereye turahugurwa. ubwo rero ariko kugeza kuri ubu ngubu aho tumaze kubonera amahugurwa ya Shine Rwanda ubu rwose amahoro yaragarutse ntabwo nkisesagura imitungo. ubu niyo nshatse kugurisha tugurisha twumvikanye. twakenera kunywa nkagenda nkagura nk'agacupa nanjye nkaza mu rugo tukagasangira. yego reka tubashimire namwe umuryango wanyu ku buhamya musangije abatwumva muri iki kiganiro. nawe murakoze cyane. murakoze ma murakoze. reka dukomeze n'ikiganiro aho ikibazo cy'amakimbirane gikomeje gutera ibibazo bikomatanyije umuryango nyarwanda birimo gutuma abana bajya mu muhanda, imirire mibi ndetse n'ibindi. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette avuga ko hari ingamba bafatiye iki kibazo. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. abana bajya mu muhanda ari ukutita ku bana ari ya mirire mibi kuko ahabaye amakimbirane namwe murabyumva nta terambere ry'umuryango. Icyo rero dushyiramo imbaraga ni ukwegera iyo miryango tutamenya amakimbirane. Hariho gusezerana imiryango yabanaga idasezeranye kuko ni kimwe mu bizana amakimbirane. Duhita tunatangiza n'ubukangurambaga bw'ukwezi bw'imiyoborere myiza n'imibereho myiza y'umuryango. Hakabaho kwandika abana mu bitaro by'irangamimerere, hakabaho kongera kwibutsa ababyeyi ku nshingano zabo zo kurera. Aho rero byinshi turimo kunyuza muri iyo campaign. Mu gihe gisanzwe dufite nk'umugoroba w'imiryango ubera mu gihugu hose. Hari n'izindi gahunda tugira zegera amakupure afite ibibazo nka gahunda yitwa Indashyikirwa aho tugenda tukareba imiryango ifite ibibazo nko mu karere igakurikiranwa mu gihe cy'amezi 6 bahabwa ibiganiro uburyo bwo kubaho, uburyo bwo kurera abana, uburyo bwo kuganira mu muryango bakarabarangiza bitwa bandebereho. Mu by'ukuri minisita mubona izi ngamba zishyirwaho zitanga umuti w'ikibazo nyirizina? Ariko usibye nicyo n'ikindi gikomeye cyane nari nibagiwe, udushya tugenda duhangwa n'abaturage ubwabo. Aho ngaho muvuga ko mwagiye mugerageza ubukangurambaga kandi bugatanga umusaruro, mu tundi turere ho bizaba bihagaze gute? Nka minisiteri iyo gahunda nari mvuze ntibizadukundira kujya mu turere twose, yenda tujya mu karere kamwe. Nk'umwaka ushize twari Gatsibo dukurikirana imiryango 335. Icyo turimo gukora rero no muri uku kwezi harimo guhemba utwo dushya ku rwego rw'akarere, bakareba agashya kazanye impinduka bakagahemba. Ndetse natwe nka minisiteri twatoranyije kamwe muri buri karere, ubwo tuba 30 turongera nanone turatoranya tugeza kuri kamwe kuri buri ntara. Dufite udushya 5 tugiye gukorera icyegeranyo, twegeranya amakuru mu mashusho byose, noneho tukadusakaza ku rwego rw'igihugu kugira ngo niba harabayeho agashya kagatanga umusaruro muri aka karere kanaka n'ahandi kabe kagiye gatanga umusaruro. Murumva rero cyane gushyira abaturage muri ibyo bikorwa bibakemurira ibibazo bahura nabyo umunsi ku munsi, tubona ari ikintu cy'ingenzi kigenda gitanga umusaruro. Reka dushimire Profeseri Bayisenge Jeannette ati hari ingamba zafashwe zirimo ubukangurambaga, gusezeranya imiryango ibana itarasezeranye, umugoroba w'ababyeyi n'izindi, kandi ngo rwose abona biri gutanga igisubizo. Namwe mudukurikiye rero mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho. Ese mubona ari uruhe ruhare rw'ababyeyi mu kurinda abana kuva mu miryango yabo, cyane ko binabashora mu ngeso mbi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0780 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Nkuko rero twigeze kubibabwiraho mu gutangira mu kiganiro cy'uyu munsi, urumva agace ka 4 k'ikinamico Ngira Nkugire. Reka tubareke mukumve.
Ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Dona kurunguruka mu biro ntiwinjire. Ntabwo nari nizeye ko urimo. Yewe wantunguye uyu munsi sinari nzi uko uza mwishyira hamwe. Aha njya gushaka inka ryama nkayo ko nahereye kera nsaba inguzanyo yo kwiteza imbere se mukayinyima. Ndashaka gucinya inkoro rero kugira ngo ndebe ko mwazagera mukanyumva. Nta wayikwimye ariko ni ukuri. Niba wibuka neza buri gihe komite yakubwiraga ko umusanzu utanga muri koperative uri hasi cyane, bityo nta cyizere cyo kuzayishyura ufitiwe. Naho ubundi izo nkoro uvuga si ngombwa kuzicinya rwose. Imvugo yanyu abanyacyanzige ariko sijye wayihimbye. Kandi umbabarire nimba nkoresheje imvugo idahuye. Gusa nashaka kuvuga ko niyemeje gushyiraho umwete kugira ngo nanjye muzayime. Erega mayi ubuzima bwarahenze. Ibiseke nasize uvuga ko ugiye kuba ukabyerekana se wabirangije Dona? Nabanje kuza ko kwiyereka. Nabonaga ibiro byaguheranye. Harya ubundi abaperezidante kubaha ntibibareba. Ni ukwicarira mu biro nk'abakire. Nanjye birandeba da. Nuko hari ibyo nabanje gushyira ku murongo. Hagati aho niba usubiye mu rubohero umbwirira abandi banyamuryango ko ejo tuzasurwa n'abaterankunga. Aha ngwino bibibwiriye nka perezidante da. Batagira ngo ndabihimbye. Ariko nawe abo baterankunga se nzagufashe kubakira byibura nanjye menyekane nkabo. Ese ko ejo utaje ngo twigane ari sha Valentine sinzongera kwigira mu kira kigroupe pe. Wibuka ukuntu bajye baseka ngo kumvuga ikinyarwanda. Mbera no kuri ni impamvu nyine yakubije kuza koko wihoreye se ukigira bigutwaye. Si ibyo cyo gituma jewe ntabereko ibyana byo muri cyanzige birishima sha. Urazi je yuko birambira ko mvuga umwana yafite hari umwata mu nkambi yafite babara muvandimwe sinabyibutse sibyo sha nta kibazo no bandimwe ntabwo umutima kubesha ari muri abavandimwe gute. Ariko ari se turi nk'abavandimwe rwose ese wigeze nagomba uzibuka. Iyo ni mitwe yanyu shandeka. Iyo mwabavandimwe muba mufite inyungu zingana muri iki gihugu. Sasa kuba yitwa impunzi nawe umunyagihugu mudukure kubwo bujyayo bwanyu. Ariko nange utangiye kusana amagambo ameze gutyo rero. Amacakubiri ko atari meza uyakundira. Naza nawe. Ugiye karimi kabi wa mukobwa we. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nyiri karimi kabi yatanze umuzi gupfa koko. Shaka kunyica. Ushaka kunyica? Bikore. Cyangwa ndakwegereye ndikurira aho bikore neza. Warekeraho. Umva kugira ngo nyiri Valentine ocirika cyaka bitari mwakubitse mukamvura uko gusha. Nakwesera wazana bene ruga. Imbere. Inshuti bakunze b'ikiganiro ejo naha tugisoreje, reka nshimire mwe mwese twabanye muri kino kiganiro. Nshimire Mizero Crispe wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Roger Nigena wari uhagarariye iki kiganiro. Ngewe rero nari Ani Sabine umukunzi